Joala to ne obede akicha mar loro elnigi mago seche mago kinyi makawuono ka kuonde mathoth mago maga teno geche bende ne ni nono kaluwore kod luor ni jong'anyo ne ni kideki donjo kanyo kendo monjo gi kata wang'o gi. Kata kamano chenro mago ohala ne oduoge wang'e seche mago odiochieng' kama jopiny ne okwayo piny owacho mondo mi oduok chien kata mondo oduok chien kwan jotelo mago michulo osara makore lach kaka yorno man bero uchumi mapacho ka. Joja oko miyo waler mathoth kawuok Mombasa. Chenro mag ohala kod wuoth ne obedo mang'ich e boma ma Mombasa seche mag okinyi kaluwore gi luor ni jong'anyo ne kidek donje boma kendo ketho mwandu kaka nyocha timore e chieng' tich ariyo mokalo. E tesend bas ma Mwembe tayari jowuoth ne nok ka kwan geche jowuoth bende ne ni piny kipimo kod kinde mosekalo. Maabiria wengi wanaogopa kuja tauni kwa sababu ya kuporwa mali zao na nini zao, ndio maana wamejifungia kwa manyumba, na wengi ni wasafiri wako kwa manyumba. Hata wenye magari wameficha magari zao kwa sababu kuogopa kuchomwa kwa magari na kuogopa kwa abiria pia kuibiwa. Biashara iko chini kwa sababu ya watu wako na hofu ya maandamano, ndio maana biashara iko chini. Ni maduka hawajafungua wote, kwenye magari pia ni moja. Biashara iko chini, watu waendi, watu wamefunga maduka na sijui tunaendelea vipi. Kwa hivyo naomba rais aangalie, aongee na watu. Dukni kata kamano nochako tiyo maber kar sa auchiel modiochieng' kata obedo ni thoth johala ne jobet akicha. Kawono wan gi teshono chakre okinyi, lakini kochopo sani at least pinyo biro maber. Okane gik madhi mbele, ano ka dhano tiyo tijgi, kila ng'ato shughuli mage. Wan gima wadwaro mana kwe, mende wadhi mbele biashara marwa. Watu wameogopa hivyo. Maduka mengi yamesalia kufungwa, watu ni kidogo. Ukiangalia hata upande wa usafiri, magari hayana watu, ni kuhofia ile tension yenye ilikuwa. Moko kuom jogo mani waloso godo ne okoni okang' monego kaw mapiyo pacho ka mar bero uchumi en duoko chien kwan jotend migepe, jood bura kaachiel kod jotelo mamoko mikoni lodho osara makore lach to kata kamano tiji ok nere kuom jopiny. Wale makorapti, wale ambao wamechukua pesa ya Kenya, sisi tumeumia sana huko nyuma. Wakati wafukuzwe kabisa kazi na sisi kama kuna ajiriwa wengine waajiriwe wapya. Wakenya ni wengi, vijana ni wengi ambao wamesoma. Lakini kusema mtu ameiba, wamebia wa Kenya, amechukua mbolea, amechukua sukari, alafu tena anarudi tena hapo, anarudi kwenye kazi. Wale mawaziri mwanzo ni wengi sana. Wangepunguzwa kabisa ili ile mishahara yao iende kwa mambo mengine, ifikie mwananchi wa kawaida. Kwanza wapunguzwe kabisa, au wabunge ndio wapunguzwe kabisa, kwa sababu sasa tuseme ile mishahara mikubwa ndio inawatia kiburi. Sasa hii tayari tumeona wanataka kuongezwa mishahara. Ushaona? Aliyakuwa watu tayari wako na shida, wanaandamana, wao wanataka kuongezwa mishahara. Au ilikuwa yatakana wapunguzia mshahara wao ili hii Kenya ikaze kwenda sawa, si watu wanaenda pale bungeni wanakuwa na mshahara mwingi na wasaidia ambao waliwaweka pale. Odiochieng' mar tich ang'wen e kaunti ma Mombasa marowere osebedo ga kaluongo ng'anyo kawuono bomo oling' thi kendo chenro mag ohala dhi nyime kaka kawaida. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.